Pemirsa penyuan kerama pengempon Pura Dalem Manik Asem, Desa Sudimara Tabanan, ngemargiang puncak Kari Agung ngenteg linggih, Mapadudusan Agung, nemoning Raina Budet Umanis Uku Tamir, tanggal 20 September kalih tali 19, Raina Nedibi. Dudunan karya ring Pura Dalem Manik Asem kakawitin antuk ngemargiang matur piuning miwah nyukat genah, ring tanggal 14 Agustus kali tali 19. Raris kelanturang antuk ngemargiang nyangling manik galih nyengker setre melasti mendak siwi taur balik sumpah agung. Upacara ngentek linggih ring Pura Prajepati sampun kelaksanayang sedurung nyane ring rahina Angkara Kliwon Tambir tanggal 17 September kali tali 19. Pura Dalem Manik Aseman puniki kaempon oleh tigang Banjar, Luire, Banjar Adat Sudimara Kaje, Banjar Adat Sudimara Kelod, Desa Adat Miwah Banjar Adat Bengkel Kawan, sane akeh nyane 500 kakak, saha taler ring pengempon gunung akeh nyane 100 kakak. Manggala perwarta kekarya iketut sutama nyobyahang, karya puniki kemargiang sesampun wangunan Pura Puput kabecikang, dawak tigang warse saneriin, antuk prebile masumber saking urunan kerama pengempon. Inggian puangunan saneka becikang inggih punike perahyangan ring jeroan Jawa Tengah, Pura Prajepati, Pura Beji, miwah penataan Palemahan Setre. Kiring kayang ada menasam presido memargi sampun niki kurang lebih saking 3 tahun niki niki wangunan presido kepuputan niki sampun atas swadaya keramo ring ketiga Banjar Adat puniki ke pertama kebecikan niki pelayangan duwe ring jeruan wasaniko ring Jawa Tengah ring Prajepati ring kayangan Beji ring Setro niko sampun tertata gumanti nyangro Kari Agung niki presido ring wangunan duwe niki sampun presido becik ring infrastruktur kayangan niki sampun mangken presido becik ngusanika wawu malih kramo keingkupan untuk kramo dan prajuru kayangan niki pacang mengenangun yadnya agung Kari Agung ngenteg linggih Mapadudus Agung. Kawawahin ring sajaroning pemargin karya puniki kedasarin antuk rasa gotong royong sagilik saguluk salulung sabayantake. Pinake ngangganin kerama pengempon dani ngaturang panyuks maning manah majeng anggota DPR RI Dapil Bali Made Urip, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Pemerintah Kabupaten Tabanan Saneka Sayub Bupati Eka Wiryastuti, miwah anggota DPRD Tabanan fraksi PDIP saha taler punya saking kerama pengempon. Dani mapengarse sesampun karya puniki kemargiang, Presiden ngemolihang kerahayuan miwah kerahajengan antuk tigang Banjar pengempon taler Presiden Incapang Serada Bakti melarapan ayah-ayahan ring Pura Dalem Manik Asem. Tiosan punika pemargin puniki side keanggen pepelajahan majeng parayowana taler kerama ngenenin indik tata cara ngarianin upakara ngantag linggih sanes sampun kaenter oleh Tapini Karya inggih punika ide pedanda istri suci Padmi Manuabe. Tercipta suasana, tercipta niki aja majang ring generasi muda rago sareng sami serati duwe niki gumanti presido sampun mangkin ditenin ini seranu bebantanan Karya Agung niki dados tata suning rago sareng sami proses pelaksanaan Karya Agung ngenteg linggih Mapadudus Agung niki luar biasa santukan rago mekaryo sendiri karya puniki ngarianin upakaro bebantanan niki sareng sami dengan konsep kebersamaan wawu dan mudah-mudahan niki menjadi pelajaran menjadi tuntunan rago sareng sami pemekas majang ring anak-anak muda generasi muda titiang ke depan niki gumanti dengan adanya Karya Agung ngenteg linggih puniki presiden ngemulian kerahayuan kerajengan ring suang-suang pekubunan ring suang-suang Banjar adat kebersatuan rago sareng sami raso menyamo brayo keingkupan rago ring ketiga Banjar Adat niki tetap terjaga. Puncak karya kapuput oleh ide pedanda gede Putu Baskara saking geria gede Pejaten Manuabe Kediri, sepisanan pinake ya jemana karya miwah ide pedanda Buddha jadi Kediri, sane muputang pemargin upacara peselang. Upacara pacang kelanturang antuk ngemargiang upacara pedanan, ring rahina Wuraspati Paing Wuku Tambir tanggal 19 September rahina nemangkin. Upacara nganyarin kemargiang selami tigang rahina, ngawit tanggal kali dase kantos kali 1 September kali tali 19. Upacara makebat daun, ngeremek, nyenuk, mejauman, resi bojana, pacang kemargiang, ring rahina somo umanis medangkungan, tanggal 3 September kali tali 19. Raris upacara nyekaro gunung, pacang kemargiang, tanggal 4 September.
Upacara ngingkup nyineb nuak bagio Pulau Kerti ring tanggal selai September kali tali 19 kelanturang antuk ngemargiang upacara abulan pitung dina ring tanggal 13 Oktober kali tali 19. Indrawan Bali TV.